ebabigambira ha mukoro gwo kwirukanja rekerezi y'omuhurru y'Okwongyera omutindo gw'ebyobwegyese omu dayosisi ya Kabale. Ehurru egi neyetwa BAF Bishops Annual Appeal Fund egenderire kutungura abikyereza omu by'omutima n'omubiri kandi omwaka ogu nibaza kwombeka itendekero rya university. Nibaza kubasika ngwaba ba ADF abo nibaza kutorokera bije na kunoya. Ngende tushababu twena tuzora meisho na munonga abaliheyi na boda. Chatire Jacqueline orukure hurreje nagira ngo biliyoni 3 nazo ziri kwetengwa okwombeka itendekero rya university. Turaje n'abaparisha bari kubaza kutumizamu cyene yo cyashoroza abo kuba university nija kwetanga ubwetaki bwinji. Omwakasha tumayira bishop nkareta vice president wo muri Kanungu ngo aje yombekisho muri abana babicana makiro rero kweta makiru yabaraganisa miliyoni 25 kuna muteresi meza mtinine chogamba hanuya yazinyohereza speed konkawa boina masiko oine numwete mututera kora tokawa mali buli district twajibalira districts ezituyine mushanju omuli Kigezi buli district twajibalira miliyoni 4 ebyo bikiryaho habireho ehurru yo kwirukanja rekanisa ya St Peter's Cathedral Nyakatete obwe bari kushoroza sente zo kuhunduza kanisa. Bishop Dan Zoreka asimira bebembezi b'ebyobutegeki okushagika kanisa Kanungu okuhunduza kanisa nukuza kumaraho biliyoni 1. Buheereza eby'omu programs zo kubikongoro byamutwena tuweje eby'omu programs zo kutumiza hamwe marungi byakwatushyira umunsi tubase kubaje kandi kujya gusaba kwambire n'abantu bakwaganjire kuko uranga kwitwe na kutamushura busya urebe ibintu kuko nta bizakorera mare babisiga amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred.